Sederung titiang amiratin pancadokan dharma wacana sani memurde tri hitekarana pinaka dasar ngelaksanayang danu kerti tugarayang titiang nyinayang padewekan wastan titiang ikomang anggananta mawidat mika perwakilan saking kelas roras bahasa kalih hinggi suksema aturang titiang majeng ring pengenter baos inggian galah sani kapaice ring titiang ngaturang sembremo wacana majeng ring ididane sareng sami sadurung titiang ngaturang atur pinih ka pertama lugarayang titiang ngaturang rasa angaye bagia majeng ring ide sang yang udiwasa duaning sangkaning paswecan ide presida iraga mesadu ajeng ring genah tur galai sane becik puniki. Om Swastiastu. Sane wangyang titiang majeng ring panureksan sane wangyang titiang majeng ring para sisya pamilet pancetukan sami sane wangyang titiang idedane sareng sami sane ten presida ojah titiang siki-siki sane dahat terusna sihin titiang idedane para pamiarsa sareng sami mausan indik danu kerti punika boyo jetios wantah sinalih tunggil pahan saking sad kerti sane munggah ring papelajaran agama. Napi kasejatian sad kerti punika kawangun untuk kalih kruna inggih punika sad miwah kerti. Kruna sad madue arti nenem lan kerti madue arti suci yadnya miwah pidabdab. Dados nyane sad kerti punika madue tegas nenem kasucian utawi yadnya sane patut kemargiang oleh para janane ring jagate puniki. Ngenenen indek pemargin prakerti yadnya minekadi pertama kebaos adme kerti inggih punika utsaha sane kalaksanayang mangdeside sang yang atma nenten kaikat oleh awidya. Pengkalih sane kabaos samudra kerti nenten jewenten dios ngelaksanayang utsaha miare samudra pasih miwah pesisi. Ping 3 indek wana kerti nenten jewenten dios ngelestariang kawintenan alas sane pinaka genah para baburane maurip. Selanturnyane sane kabaos danu kerti punika utsaha ngelestariang genah pawetuan toya utawi sumber-sumber air sekadi pasiraman tukad danu miwah sane lianan. Selanturipun kabaos jagat kerti inggih punika wantah upekara pabersihan palemahan antuk ngawetuang upekara taur caru merebu bumi miwah sane tiosan. Sane kapenguntat kabaos manusia kerti inggih punika marupa upekara manusia yadnya ngemargiang upekara dharma kahuripan nganuten guru sastra ngawit saking upekara magedang-gedongan upekara abulang pitung dina 3 bulanan ngotonin mapandes pawiwahan miwah sane lianan. Inggih idedane para pamiarsa sareng sami napi kasujatian danu kerti punika. Danu kerti inggih punika utsaha ngelestariang genah pawetuan toya utawi sumber-sumber air sekadi pasiraman tukad danu miwah sane lianan. Pastike idedane sampun uning ring kagunaan toya sane presiden ngauripin sahananin sane mawirip sane wenten ring jagate. Utsaha sane presiden kaanggen jalaran mangdane kawintenan danu stata asri inggih punika
nenten ngrusak taru sana wenten. Tur maning ngemargiang upakara melasti miwah ngaturang pakalam ring tengahing danu. Dianan ring punika patut taler ngawangun paryangan ring wawidangan danu punika mangde presida ngelestariang kesucian ring danu usaha sane kemargiang mangde presiden ngewerdiang sane kebos keharmonisan ring jagat. Keharmonisan punika pacang presiden kemargiang yening para umat sampun ngemargiang tri hitekarana. Tri hitekarana punika keharmonisan sane kawangun i manusia sareng dewa sane kabawas paryangan i manusia sareng manusia kabawas pawongan maka miwah manusia sareng jagat genah ipun maurip sane kabawas palemahan. Ini kira-kira sareng sami sampun presiden ngemargiang tri hitekarana pastike presiden taler ngardi jagate kerti. Majalanan sastra tri hitekarana punika jagat presiden ajeg. Santukan sastra punika presiden nuntun para janane ngamacikang sahananin paryangan genah ngaturang bakti ring ide yang pramakawi. Tri hitekarana taler presiden nuntun para janane ngamacikang indik kawintenan uwidangan barine mangde asri saking kota rauh ring desa-desa. Duaning kadi asa punika buat kasukseman tri hitekaranane patut punika kekarden kalih kalimbakang pamekasjane ring jagat Bali. Inggih idedane sane suksemayang titiang mangdane presiden ngewerdiang pawongan patut iraga ngemargiang sane kabaos atma kerti miwah manusia kerti. Yening ngabdiang parayangan miwah palemahan parilaksana sane patut kemargiang inggih punika antuk ngelaksanayang samudra kerti, wana kerti, danu kerti, miwah jagat kerti. Panggih ide dane para pamirsa sareng sami napi sane patut iraga laksanayang mangde danune punika becik tur maning pinaka prananing kahuripan sampun sepatutnyane upa pirelan becikang mangde danune punika stata asri dan nenten ngerusak taru sane wenten karena laksanayang yadnya ni sekali upakara melasti miwah pakalam ring tengahing danu taler ngewangun paryangan ring wawidangan danu punika mangde presiden ngelestariang kesucian ring danu. Didane pamirsa sareng sami ini cutitang lagi ngwacana iwau punika pertama danu kerti punika sinari tunggil pahan saking sad kerti. Kaping kalih danu kerti tan pinaka usaha sajroning ngemargiang ajaran tri hitekarana. Inggih ratu idedane sareng sami sane wangyang titiang wanta asa punika presiden antuk titiang ngaturang dumadak jawenten pikenoh ipun menawi wenten atur titiang sane nenten mungguh ring pikawinan titiang lunas majeng ring idedane sareng sami. Jukut kangkung masambal sere sekar alit ring kuping gajah kirang langkung titiang lunas ampura titiang alit kadang gajah maka wasananing atur puputang titiang antuk parama santi om santi 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 om. Nas keleng.